Okurjera Abany'ishengyero Uganda ishiraho ibintu byinje bishemerere kujaguzubwa kandi basiima za government zizire nizikora cango okureba ngo Uganda yayemera yonka erukwebasa aretsire programs twejumbiremo programs za government nka PDM nk'emyoga simo kitinsa president okureba nafa yo munonga kureba ngo abantu abahansi bareke gukorera kurya konka bakorere no kutungura makagabo kandi muri ebyo twatahona free universal primary and secondary education mbwene cyo kiyambere munonga no kukira munonga abana babeshiki omwihangeri abana barigireyo bashoma hatkuruzo maka taruheka iyo kushanga ngute kushomesa abana nkihanga ebyamagara g'Abanya-Uganda kuhantuetegeka kwikahati bigira higuru Abanya-Uganda ate nabahangara munonga orukumero wenda nkaga nebiri obu Uganda etegeka Umunya-Uganda okuchere kuhangara akana nakoma myaka 45 kwa bigira imyaka 45 nko Umunya-Uganda wabe kitaro cyamani kugira ngo abantu bije barebe omuntu kwahangire konga kuruga nkaga nebiri kukerizoba hato kuhangara ko Umunya-Uganda iturugambira umwaka ogo Umunya-Uganda nahangara ahika myaka nkaga nena abakazi atwihireyo tiyakomaho muzeyi yazana habyo buragwa obwakare omukazi kwabe mushiki kwabe oshwerwa obasho no mugeiga kwinganaki nutsigaho byo washo nugenda kuza ombyo wabaro ya wakushwera obundi obozeyirwo mbugeiga oshwerwa omboro oijanko kwori utandika okubonabona konko bwa hati president weitu amekingira shuwa ngo biru yagikora yabacyare yo kuragwa hati neitwe abeshikinturagwa nk'abandi abandi Abany'ishengyero nibenda government etomutama aha binte bicurukubi ebirukwetenga omukono gwa government okubitereza twine loans nyingi ezikuruga hero turira ingaha aha loans abo kuba nkiyanga twakabire kwesya economic independence hatoshanga abakutwereza sente nibageza kuturetera mu ebiragiro bikuratire sente zabyo ore wahise myaka nkaga na gumwe nobo tali mugurusi kandi nobo tali musigaza so ntugira omurujungu noli middle aged person konka independence yiro kugireba omubihandiko tukareba bagire ranka sitakuza kugironda konka aha ground itero so wagambira abantu independent bashime kugireba umushaho zabo ko turabenera izoba buri factory ryahe bicweka 95 zigeza abahindi zigeza abachina so independence tine cyari kumanyisa Munya-Uganda nyongera kwiga no kushaba government ngo rubuto rwitu uruko gabwizbera karaba masheruka kagumiza mu rukaza kabohe kandi rukayongera meisho urbuto baruturaganiso mwanya murengwa munonga buzima abantu barutegereze nibenda ngo rubuto rukorwe Uganda katungo kwetegeka umwaka gwa 2022 kandi erizobe mukoro yo kujaguzo kwetegeka ko murundo gwa 2021 yakorerwa omur district ya Kitugumo amakuru agagasha kwa Jimmy Muhumuza.